I posebno ljudi mi seriji danas gledate novi klip, danas radim unboxing Razer Kraken slušalice. Ok, kao što sam rekao, znači ovo su Razer Kraken slušalice, nisu one Kraken Pro koje mogu da svetlo u mraku, nego samo obične. Znači, evo kako prednji deo kutije izgleda. Imamo tu sa strane, pozadi, sa strane i ovdje čekajte, ovako. Ovdje nemamo ništa, a hajde mi prvo da vidimo od napred. Znači imamo što ovdje piše, imamo surround sound, imamo mikrofon i napravljeni su za komfortno gaming iskustvo. Onda tu imamo same sluške, Razer Kraken i ovdje imamo Razer logo. Onda sa strane, znači tu imamo pregrš stvari i sad ne bi ovdje da čitam jer ovdje imamo Razer Kraken USB i tu imaju samo kao one osnovne stvari što je ovdje zeleno, a Razer Kraken 7.1 ima sve odavde što možete vidjeti, ali to je nebitno. Znači imamo i audio performance comparison, to je upoređivanje Kraken 7.1 i Kraken USB, ali ni to nije bitno. I naravno gore, ovako, gore samo piše Razer Kraken USB. Onda što imamo ovdje? Ovdje također imamo sve i svašta, ali ne bih ja to čitao jer tu imamo kao 5 stavki, ovdje imamo na jezicima kao neke osnovne stvari i to je to. Također ovdje imamo isto neke stavke i ono što je dobro kod ovih slušalice što može da se poveže na Windows, Mac i PlayStation 4. Pa hajde mi da ih otvorimo lepo, znači to se sa strane otvara, znači otvorimo ih i sad da krenem, evo ga. Znači evo kako sluške izgledaju, to jest sama kutija. Evo ako, pošto ovako držim kutiju, onda mora da i sluške držim. Znači ovdje imamo kao neki sunđer i ispod nemamo ništa. Ovdje imamo mali prostor za mikrofon i ovdje za kabel. Ajme mi da izvadimo lepo ove sluške. Izvadimo kabel. Pomerimo sluške na trenutak. Evo stavit ćemo ih ovamo iza. Ok, i ovdje, kao što sam rekao, nema ništa. Znači ovdje imamo samo plastiku. I jedino to da vratimo. Nisam lepo, evo ga. Tako, vratimo. Stavimo tu kutiju, evo to ćemo ovamo. I evo kako same sluške izgledaju, znači evo ga mikrofon sa leve strane, znači ono nema pop-up filter, tako da to je kao neka malecka zamjerkica, jako što ono opet nisu toliko jeftine. Imamo tu jedan lep zeleni kabel koji mi se jako sviđa, isiše se tokom noći kada ih koristite. Onda one su crni, imamo tu Razer logo, znači možete tu da vidite. Evo ga fokus. Kada ih budemo upalili, kada budem snimio, vidjet ćete i sami, znači to svetli u zelene boji. Tu imamo, znači ovdje imamo sunđere koji mogu se pomeriti, ne znam ja zašto, ali što sviđa, ja to stalno ovako čačkam. Sa strane isto imamo Razer logo i ovdje imamo Razer, znači stalno okrećemo brvno, ne znam šta mi je. Što imamo Razer, samo da on fokusira. Evo ga, znači tu možete vidjeti Razer i ovo je sve od sunđera i jako su udobne. Ono što mi sviđa kod ovih slušalica je to što bukvalno kada pojačate malo više nego obično, znači lupam preko 50, teško da možete bilo šta čujete s polja i ovako kada ih stavite malo teže čujete i to mi se jako sviđa jer ovaj sunđer ovdje prekrije vaše uvo i samim tim što je ovako debelo sunđer on ne propušta spoljašnji zvuk. Onda dalje imamo znači da podešavamo za oblik glave, sad ne sviđa samo što ovo nije toliko veliko, znači rastegljive su i to, mada ne baš toliko, ali opet može skoro svako da ih stavi. Znači ljudi, to je bilo to od ovih slušalica, sad ćemo da vidimo kako oni izgledaju kada se upale.
Znači evo ljudi kako izgledaju slušalice kada se upale, znači evo kao što sam rekao tu svetli i sa druge strane. Sad izvidite ono što osvjetljenje i meso nije baš najbolje jer ono trenutno nisam kod kuće. Tako da ušli smo na YouTube i sad ćemo pustimo pesmu, znači da vam pokažem. Znači samo gdje mi je miš, evo ga. Znači pojačane slušalice na maksimum. I evo, pustimo. I ja mislim da možete i lepo to da čujete, znači do maksimuma sam počeo i kada stavim slušalice bukvalno nikoga ne čujem, ono, kada pojačam na maksimum, nikoga ne mogu da čujem kada ih koristim, tako da su veoma dobre i naravno nisu baš ni toliko jeftine, tako da imate da kupite ono i u Games i u Gigantru, znači bukvalno bilo gdje i velika preporuka. Ljudi, to bi bilo to, nas svi da kako još izgledaju slušalice. I kao što sam rekao, to je to, vidimo se u sljedećih klipova, do tada ne zaboravite da lajkujete, komentarišete, šerujete i subscribe-te na kanal, još malo pa će da imamo 300.